हिशोब आहा तो आमचे पुलीस एक्स्टॉर्शन करून गेले ते आणि सरकारान आता तांकां फकत GRPन घायला म्हूण तांकां सस्पेंड केलें ना तांकां डिसमीस केलें ना. दॅट इज नाव वीच इज मॅटर वीच आय थिंक इज व्हेरी सिरियस. कित्याक सिरियस? कित्याक पयले पुलीस ऑफिसर इन युनिफॉर्म आर डुईंग सच टायप ऑफ एक्स्टॉर्शन रॅकेट. सेकंडली आता सरकार कितें म्हणटा कोणी कंप्लेंट दिली ना पूण एक्शन कितकोन जालो कित्याक ते मनशांनी तो व्हिडिओ क्लिप व्हायरल केल्लो प्रायम मिनिस्टरान सगळे ऑथॉरिटी धाडले. ते धाडून मागीर सगळे ऑथॉरिटी जागी जाले. आता तेणी कंप्लेंट फॉर्मली घायला तेजे प्रेशर घायलो तेका थ्रेटन केला भंय दिले नाल्यार सांगले तो गिडी घातले कोण घातले तेका भिवयले जाल्यार दीस मे बी वन ऑफ द रिजन्स वाय द कंप्लेंट हॅज नॉट कम. बट चोर तो चोर. इफ चोरा दवरलो जाल्यार आनी तेगे पयशे मेळ्ळे जाल्यार मागीर तो माफी मागता आनी पयशे रिटर्न जाले theft is complete whether he returns the money or he does not return the money. Therefore muge sangop te this is completely wrong. They should be dismissed. Maka sanglole na no complaint ayla mon dekon teje register kelna. I will show you there is a case which I know where a police constable even went and broke into some shop and stole some goods. Complainant even withdrew the complaint. Still the government of Goa dismissed him. So you can't say that it is not. Ata doni goshti asat. One is criminal action and dusre disciplinary action. In criminal action, you may say that there is no complainant, but in disciplinary action, this is unbecoming of a person in uniform, and according to me, he should be dismissed even without an inquiry.